fila vai fa filo in fa talo fa tu mo mai o tatu puleanga e masi foi o tatu atunu ile fa poponga ne o tatu po kalame o le kapite ale Ekalesia ia pe vono mai mo mai o matu fa tasi ai male tai o nei po kalame le Afioga Patele Ioane Ono ia masi foi la nai tina nei wa matu fa tasi ia wa fa amtalaina foi o tanu mai o le fa tusa i to tonu o le tatu atunu ai fa aftai fo ile tanga lenga soifua malo loina o mafai e ona e mai mo mai ile nei por kalame lo mota malo lawa ia ai mo mo lava fa tarsanga le Afioga Patele o wase te talo am talia il tato por kalame le Afioga Patele ia tato stalo sua kultama le alo le ngambo ia ne le tuan matu tama matu to ya fa tu lau fio ni ta ya ni fu ya so matu mo fio su marla pa ina i fu le o lo fa ya matu ya le o matu por poco la lui fo nei ti via le umana e matu tu fi pasoa le telo pa mianga ye matu e ala mai i lo la tina o Maria e mai se lava le Fa'alinga lutina i Guadalupe, or Mary of Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. Whaftai mo nea mano mato whaatasi ma tinama tua whawhine nei. Ia sanga whaasoa pea, ma moli le whiau o le talo lei, le talo le fia, o le talo le ola, talo le manglama, molo nuu e maise matua tulu o Samoa, ma le langi atoa. Ia Mariae, o tamaita e Guadalupe pe soso ni mai a te matou i le suafa o tama le alo le nganga pa ia amen tai mole tau sanga am tadi el tato po kame le Afioga Patele ia le pe ona mai mo mai vai nga le wo ia le ta fa so Patele pe ona tolu nei vai aso ka fa so ile image le o Maria o Guadalupe ia kwa le mo le Afioga wa alfa o wino o le tapo kalame le foto fa se vo ile ai mo le mau tina nei fa mai e tato po kalame e ma lo fa tai fa fonga Samoa lo fa fonga mai mo mai ni po kalame ta ua e o po kalame o tato fa tua pe amato po masani na amata to ni po kalame pe Katoliko, Ekalesia Katoliko, o Maria o Guadalupe o tatu tina. Tina. Hien whaianga ve ceremony nga. Ekalesia pule oi. Ia Maria ia le whai tama ia te oi. Praise God. Ia o tatu tina. Ia nela lea ia. Leo matou o mai nei por kalame manai tina nei. To whawhine. Ia ke riso tangata foi le ko ko fa tlaina o la wi no e tala ingo tala le lei tomo la o tato po ia tunu i tu ainga ese por divine mercy por le ola yanganga e le foi mai Maria Guadalupe ia o la ko foi ia i ia nga ese sempre in ka fi tangata pe afi fa so le fa tua amen ma lo si da langi nei da fia le praise God ia nga fi le ala so se confia na Fia Sofia. Io fa Sofia o apostolo, tanto so si sia. Ka ko apostolo temine e fola no mau e talande. Ni na ka ya. Io ka ko mai la engano so ongore. O tanto por calamine na ya so tona nei the significance of the image of Our Lady of Guadalupe. Realita ua mata mo fie o lo mamanu i o lo mamanu mai ai e tina o Guadalupe, tina o Mexico ia wai o Guadalupe ia o se ai Mexico amen tina pa ia ko ole memo mo o kuso leo pe se summary le la summarize ia ka ai ke ngam le ka ia malemonio le tau o le image of Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. And that summarize that kula ngai bainga puia. Ya ni ge tu mau le makofa. Ya ka ko se ko le si bainga wai ka ko ke fiu e fa matala le image ni Our Lady of Guadalupe.
Mai ia me tupunga fou ia kupu mai. O ma fa mkala isime, ai also masisi me fou ia Mario Guadalupe. Yeah, that's why millions and millions of people from around the world ia mai ki lago me fou. Isa mari, isa matang fi. God has become human. Kasi dia tahu oleh apa. Hallelujah. E ma fo sia. Oleh o Maria le pen kakar ngoi ko fodi. Amen. O Maria, she is a pregnant woman. Ele tahu ave ia lana tamo Yesu. Wali utino tangata le upo le tua mari wa. Ya le utino tangata le tei. Ya ya Maria. Eu fakase Yesu, man tangata mo Yesu. Oleh tua. Wa fio mai le tua fatasi man tangata. Ya Yesu. I found Maria. So that's why God has become human. Nongalua, human or humanity has become divine. Hallelujah. Lord. Amen. Oleh makanya apa yang kau katakan o te fia whamatala lava wa Our Lady of Guadalupe. Pei o le whaatusa leo Our Lady na amata ai ona li ua lo nei tangata. Stars ola mai le lotu lota iti. Ia li liu mai le Ekalesia lotu po. Ola misiona mua lava. I was searching for the role of Our Lady in the church. Ngo sa ili po fea iai le pata tina pa ia tu tono le Ekalesia pe na fa ilunga ina ne ia Marian tina le Ekalesia. O le conference le tau stanga tasiva iva tolu. Ta fai ai Denver, Colorado. Ina ua le malanga stale po pesa o malanga ai matamaiti leo ne to val masala po taimi na le e te nuli vai pe ave ona o le feso soani na o maua mai le i le whaatusa le o Lady of Guadalupe Denver. No o tilo na whaatusa i to tono le falasana o le Queen of Peace. Ina no mata wai le tau wa tasi lima tolu tasi fa matalanga o le conference. Na faali ai Our Lady of Guadalupe ya se le lita lavo o Juan Diego. Mai o le na faalinga. Ia tatou te tilo ia o se fe au na mana o le tina o le atua. Ave i le talavou lea. E alo e faatino. Ia e maalie pe ia o le human nature. Ia alu ti tama a latu i le ofisa o le epikopo. Tau le fe au alfai mai. O fe mea ka whao ai e sau. Ia e whainga tā i le tātou nātu la wha le tangata. O na talia sa fe au e au mai e sis tangata la i titi. Tala vou. A le maanai e le nā fe au. Whamai e wha ana alu ti tama. O maono le mea whaate Juan Diego. A Juan Diego wale e osto le mea le whaali mai Guadalupe. Ai alu osto le situ o le maunga. Ai sea, tau mawhai mai, te lo pia pisi kele o laki ngā inga le mai o lo kama, o lo ngā angkol. Ia ai lako te andi e koi ngā, o la fo ea pia mai, e le whaatusa lava le a Guadalupe. A tatu tiro i le ate o le whaatusa, o lo nā ao, o la e whaanga ungau i lalo. O le whailongo o le anga malu, humility. O nā ao. Ele o pipi ala e falala e se le tamtama I lima fai mai o le fai longa o le atua e tasi le atua le tama le alo ma le anganga pa ia o le malo si anga na le Ekalesia le atua le tama le alo ma le anganga pa ia yeah, it's amazing to show o le conference there nga faa nga kali ai lo mga o ke fia I loa le pata le tinapa ia le Ekalesia. Na o mai uma tunu o le lano langsa awai. E au mai ana tau whaatusa. O mai whalangi ma Our Lady of Lourdes. O mai Fatima ma Our Lady of Fatima. A o Amerika, o le image la po o te le whaapea. O lo ilungo le alikale. Face ai le conference.
Na o whapea lea, o whamai le whamai, o lona fusi ululi lona turunga titi. O le whaai o le tina, o loo maitanga. Na iaira na ingoa na whaai noa i le conference lea, o le tina, o le ola. Mother of life. Mana tua la, o le li ungo tangata Amerika whamai pe atu, o le 4 miliona. Na whaangata ai fo i ma le whasiotia o tangata e osi ai taulanga i atua se te wow, Aztec po Mexico initia i taimina e osi taulanga i le la ma le masina o lato atua na ai pe tai le fio mai o lady malona manao e fai le malu on top of Tapayak Hill. If I ave ai le mamalu atu o toa ma le inga i le atua. Le ala ina ua talia le epiko poe ala i le printing o le image le le ofo o 28 ko. Le poko akalia ai, mo wa iai le wha ailonga, wa o tātou. Se ilonga wa ai o whainga tae, e wha talitonu tangata. Ma se ilonga o ke wa ai se wha ailonga. But o le whātua lantou, o le whātua pe iai pe le ai se wha ailonga. E te talitonu lava o le atua, tamā le ano ma le anga pa ia. E ona le whi au lea wa au mai ne. Ia, o le conference la lea. Le tasipa, na tofi ai ia o le board, o na sa iai le o sister-in-law le board o le Queen of Peace. O te alu e ave le ula, carnation. O te alu e sui le ula ma ave i le moringa. O le blue and white carnation o tango sui ai le ula le whaatu sa tele le wha iai le conference. O la e alu le posesi, ai whamai la utala ia au Lady of Guadalupe. Our Lady of Guadalupe, umalol kon ka o lo Samoa. This was just like I enjoy ile alungol process, but I was inviting Our Lady of Guadalupe. Esta was Samoa, yeah. And then after the conference, it's amazing. 1993 the conference, 1995 o whainga ko conference ke lea combine mai mulivai yoa ile ola o le anganga o le autau. Nga au mai ai lea o le image fo i a whaatolo fo i staba ima. Nga au mai ai Ekalesia Guadalupe. Uma le conference tele na tasiva iwa lima. So ma le au mai o le Divine Mercy. O fua i o le ngā ruenga lea le whaakusa lea. Lea ma fua ai muli vai. E a fio a Our Lady of Guadalupe lai le Divine Mercy Chapel. O fio e ai asa uma e whaafio ai mai Jesu le Ekalesia ma Our Lady of Fatima. E o i ai kanaka. E fia ola mai mawhatianga o le lalorang. Sulu i vai o Our Lady of Guadalupe. O ia o le tina o le ola. Tato te ola e ala. Ilana sa talo o le losalia. Malo, ia, o le Pastoral na ele nei tu la ai tu atreva no mo. Ia, koe se ia koe le vaianga no rua. Ia, se I whaua. Ia, ko sala le vaianga no rua. Humanity has become divine. In Jesus. Ma wa Yesu o le tangata foi puka. O ia nature e rua. Divine nature and human nature. Amen. So that's why o Yesu la valele o mai Maria I lona laualo. O konge kia le langi malala. E tua mal tangata. Esa mahaya Ele whau pupea. Pa ia le. Mai le langi le. Ia. Ia ka kolano mel toro. Aztec culture has been transformed. Yes, I ka o ke musola. Le ton. A culture lea ai foi Aztec. Culture of death. Mera fosio kingo. Ia ave la ko faku. Fa malia ile ko le la ko la. So that's their culture. That's a culture of death. Ia le la wa pio mai Maria ma mai Yesu. Ia le su ia ile culture of death into a culture of life. Amen. Ma ne wole wa fulu se ila ko kuinga tuai ia. Kei pipo I ka kui Samoa. Ta ka maka no opo matoni ia
ka ko mari ko wo nga ngo po mai ka kala le ya le nga ese ma nga ya nga me kai pe o Yesu nga ri ko mai ya le tualo na tali o Yesu ya ele ping pa ma nga lo lo na ni wai ko aka ko nga nga le no ko fiu mai ya le tuo ye so this put an end to Aztec human sacrifice. So human sacrifice na kala wai awai asia my Maria fa lingalia Maria, my son, who is Jesus Christ, is the one eternal sacrifice. So no more sacrifices of human innocent lives. Po kamaiki po kengeki ka kamakua. Aya. Kai pifa culture ayutay. O ameng ko lako omato oki. Ya sawi sui o sui. Mai le ko fayani. So, as I said, Mary, in this particular apparition, has actually revealed herself as an Aztec woman, and she is called mestiza, a brown-skinned colored girl with Aztec features. Kako kikiro yung features. Kako ko imelya. O mang famkala ako Maria le malong faringa. Kusa, o le fari mai Maria. O le Kenya Aztec. O sawa le cultural Aztec. Inga ya pe amakamay lungayo. Ale o pase lungayo yo. Se lungayo nga if I remember the virgin, the cultural Aztec. Pe asiwa vai pa pelade. Ya ultimata. Ya mai si mameo ngala ya fengo ngalima o fuspa o le kuselo nga lawano. O le culture for Aztec. O le Kenya wa carry wa mai tanga si tulo. Ya fuspa is part of their culture. And ko lu ngala masinga ya o ngala o nga Olona image olo o atangia mai ai olo o ofu o ia le la ave isi le la alai olo o susulu mai alai lana image ki tango pe ki dia ia ole ala o ti tangata olo ofu o ia ave o le la usala mela makauria o le la o le kuo Aztec. Alu sa Marian mai le ai de se puanga ole como ya no la va yo ye mai ele va pera tu puñela pero se ahora ka o no por ko kupu por ko le como lo la va ku mai lo Maria not the S-U-N but the S-O-N or son. Malo Ole lima, 1947, a failed study confirmed by the University of Mexico. Levang supe meni, levang saidi le scientists. Mea makaukiri kukupulo le image. In Mexico shows that the image cloth was made from agave fiber, a traditional Aztec plant, which naturally can be destroyed easily with moist. But surprisingly had lasted 500 years and is still very durable even today. This is inexplicable. Hallelujah. Amen. Plants traditional plants in Mexico, yes. Ya, pero kau la boleh sekolah, boleh kukus sama lah. Boleh fala. Ada ufa sama mereka ngam. Iya kan? Kalau fala le ku kiri ngam. Por mereka ni ya le mera dia ngam. Efai tina Aztec. Proses pun kan. Kamu mera fai pada. Dia lah image le Maria. Ada mes sini ngam. O que ele vai falar? Que ele é natural. E foi meu tilma. Ele não ngai antigo. E o yang fala au ya.
pise handbag ko ngale very mo dia lato. Ya ele mia ko malepe e ko faz esse mesmo. Ale olha, tio mana dia de fa linga mar. Di masih rokok sana ini. Ide pala. And when I'm a so it's a miraculous image. Amen. Yeah. Iya lady. Oleh sebab mana ya ilona la e. O fana ya olona la e yo lo ya le flower la it's like a flower. E fa na la. Ai ma fa la ya I fa le fa tu ai la e fa ole o le fungala au le lumo le o formalia e reflect mai ai kare no verte se fa fa like fa auta fai mea tonu o le malosi ma le amio pulea desta da foa e la reflect fai ai fo ilo wa imisi la unga taole it's nice o longa imisi e la remind mai ai ka le fa tua ile tua to dust ile lunga 18th century another scientist, Dr. Bach, commissioned the creation of two works similar to Guadalupe image. Kusa lau saintisigi. Nyawe fese awala ko ngali kam faye. Ya so be make mo yan mele pa di mele image. Na faye for my idea doctor ya image kusa le mo Guadalupe. Na avere fa ku fai mai fai pa le fai everything. Avere fa ku le sis ku pa ku le sis ku. Within several years. Makafia. Pala. Pea me fu. Ya. Image le wala di masala ko sanga. So le la pe ya le ko fa. Me fu I give you. So these paintings are to be placed in different locations in Basilica, and after 10 years they had to be taken down because they lost all their colors. And the cloth was completely worn out to no masa sai pala. Kasihnya mekau. People compared to the image of Our Lady of Guadalupe, it was completely unprotected for 116 years without glass. Go to Mexico, a dreadful climate. People touching it with their hands, their rosaries and other images. It is impossible to have lasted this long. Makaria, eleseme, ngale image ngale ofwa, pero ofuya. Ngawakwa, papi lumay o. Elese kapa, elese glass, ya wakwa ka merfia milyon maka kuma piyay ma kamo piyay. Ele ufalianga. Like the image of the temple. It's divine. It is divine. So lao sudah mau kau sana, ele protecting. Amen. Ele uma kafi foi. Ele uma kafi. Pak ye kan? Dia kan? Million apa? Eke sih dia foi ini o Vaticano. Le fa kusol ko ingoy Saint Peter. Ya, fa saya ke enter o Vaticano. Que lá quite sko ingoy lá ku me apa pesko ingoy. Ele não fa kus. On mela ka ke aku mili vai maku. Olha mas vai maku. Millions and millions of lor makis. Ya ada members and marble. Aku full. Ya, eso na mea ole marble. But this is a piece of cloth. If I made it a cabe plant. Beautiful. Yang pang kan So, lela kakowolola le 8. Wait. 8. Yeah, 8. Sorry. Yeah. 8. 1921. Sa ile po. Ngalakurga ka leama, ulawalea Ekalesia. Fakisa yung Guadalupe, Kongon Basilica. Makewe. Nakuka Kongon Kew, Kongon Pong. Or Longangaw yan, malipe na rin Fakisa. Kuway magkuluseo ka. Kung Marian magkuluseo Yesu. Ya, nalungan kaya, paro man po. Or mga kula malipe
Ya le fa mai ele ia fia. e ma se me nga fia ngal kus konusela nga le bronze kali le bronze le quando o mero e se man mero aya wa vi o Nga. sa pue o ka for fa kusa ma e ma se me nga e se scratch e kasi fa kusa a lady of ya Guadalupe ya 1921 na ya ko si o mai a high power bomb ya ele se mesmo tuma ele se mesmo destroy ya così si da mai agora ele com a pico com a penta Nga. a fa cusa Maria o le mormeu cross fa ya no como se me o government pa ya you know the pomo se me que ding me apia but this was it. It's a miracle. Ya, orang fa kusa na ngai ko mo le kasi ko le Guadalupe. And they say this is the original image. Na tama ya ba. Ya, mo foli ngai as an Aztec girl. Why? E pensa pa kasi ele se palang ya. Pe Mario Fatima. Mario Fatima pa pis palangi. Ale. Plan Ya pensa mo pa mo E fōringa mai aka ia paket. O whea lava e whaari apparition e whea whaari mai. E a pia mai o skei o lea e o koe whalangi. E a pia ngāre. Ia, o more aure na sa mai ia. O le se mea matanga o fia i ona fōringa. I le sailinga scientist i whamataranga ana. Tai mai. O le reflection longa i onga i oi mata. O lai maua ai le aka o 28 ko le sima. Ma le ata o le epikopo, sumaraka langa ua. I ona fofonga. O lina o le mele ai o taimi lai feu tanga i le vavenga i le ia whai le malu o le malu e whai e osi ai mista. O lai te tono ona fofonga i le image lea le original i ngā i Mexico i Guadalupe. So o le replica ala o le image lea. Le chapel al Divine Mercy Mulivai. A e fia pa ia e le ai fo istonga kava o lai e fia le emis e pa ia i tangata e peke ale fa pa ia le o salia o lawa ia o ngasau mai Mexico o le replica ia o le silai o i matatu fule na potesi o e la vaenga le o i matatu replica nya o le image of Guadalupe. Ia lai fo tātou sila i le tāu o le image le tātou conference lai o i tō whamamau. I le awa, i le taimi o le conference ale lalolangi ākua. Ia rawa whia ia Divine Mercy. Ia maa o Lady of Guadalupe na au mai le vision na le Divine Mercy i te tono le tātou atunu. Ia le vi inga ngā e ame Ekalesia o le whaalongia ma le tātou talia ina. O le awhia o mai whanua o le whaatusa o Lady of Guadalupe. Ia Divine Mercy a. Ai mpanga o esa Marian nang Lantang Maria o inkam. Ia o peinga o ingana le ta uma coisa o kama i ai. Afioga Patele Ia, loa ke leanga moni mafu ma tinai a leo tongi. I le whakusa, a mese o keiminga ia leo tongi o, ma le amainga fo yo. O le whakusa o Maria Guadalupe i Samonei. A la whase e atu ia tema i ono, amaka mai e tema i ono le keiminga. O mai le whakusa i Samoa ia ma tinai a Ioane. So ai, Olo awa nei por kalame mata con fie. Ona o le ata vale. Na se ona sa pa foia ia malanga ile aso ia ona pe ia ona ele I o tele I so ma ho pa o te anu se malanga le o e fa pose ia lava ona le vala awa to Ioane nava tai le level po e vala awa
Ia sa abatu apa ye ele ai ele faino walu lana wa ule tema abatu lo ta vale su se ta vale ai lana ele faino ia pizza wala au mai ana mana o chala tu e batio ia na ugalu ale malo fa pe wana oficilia tuai o ai malia ai fai mai Maria Guadalupe ia wa ele tele so mamla maangana ia Maria Guadalupe ia o fa pe lava ia Maria ia a tunu ai te faia se va venga mo a wa la silfia ele o malo se ato na le no wa ia ai o le mato atu o mato lo i le malai vale le e vetau I foi ale tau no o to mato mata vale la ai sao no foi mai vale le o le mai vale na o le tono ta vale o le mai no fo file mu o pe o to mai tami titi fa me we la wa fio mai to mai ta o wa le o te no fo lo te le fi ai o le ave ma lo sio o le te ya ma to atu tu ta vale ele I umi ai wa lu la to I fa po yona ya ma to o lai wa tu mo mai o lo ye I le to ai na tolu o ye le au lo salia we uma fa na malia e fa tali te mata wa le tu va le to te le mala tele ai na lo sa ma lo ma fa ai o sa fa tu sa po ile a pe o Our Lady of Fatima statue ale o te a wa lu la to yona pa pe lo tala te le lu na pa wale ta mi no o ai tu ai wo sau o vai atu ele sa fa tu sa po ile o le o vai ma le lungali ale a mai le me le a fi mai fo ile a ya ai a fi e a mai o tu la o te ale sa mo moli mai tu mai a kasiano la bebeto kasiano sa isto ina na tai mai ya pai mai lo tinale io o so al foi le ite io to pa ia tu ia o fe ave ia le o fa pelo oi ele ai la ele se le fatu sale e ma tu mai le lo moenga io le pisi atu ia moseniolo Tuale io ia talo fai e fai le fa pe a mai fa tu e te mai tai ai fa tu ai lo fo ila e moseniolo ele ai ele o se fa tu sa fa pe ore ia o la ia penga ngata ingalo sa fa ilo la ia mo no fono ia o le tele la nei mea o se va venga fo ina fai e tina pa ia mo a le aso ona o le mai le no mai ai o le ai aso la longa se me tas pa wala me o me tau o no fo ina le moena o file mo e pisia e atangata a ona lo no fo file mo le ai mo se me o mane e fa me Ioane o tatou o ti avea ti avea e avea e te mai ta o le ia so wita bea o tu le mo tu amarki o wan fa o le ta vale e pio so I umar mato au malanga mato wo le ia la ma so la ngona o se mai nei pe o te ita ana pa wana le mea o le file mo se I wo o na mato wo ti avea mato wo o watu ele I umar fa sa de fa sa ti avea ele I umar fa sa le avea na ele I te mai ta ele I umar ele I for lavo ina la ia la o pepe wene kasiano fa mai ia o le o tata o mai Patele Ioane me wa pe ya Patele pena bauna me na talangona mal fatunga le Ekalesia al me to tuli o le to tuli fai uma me until le o wala ta o le tele lo temi mato to yo ese mai ai mato to yo mai e a mai la ya o le ta vale a mai ale mai nai ti avea mato wo mai le me no lo no moe o moe pa wale me no lo wa o Ioane le no foi e le sto lo le tu at le ba ai mai e mele tu ya alo lo ta vale te I fa fe mele o ta tu ya ya
o e alu whapena. No o moe mai a, ai tū matu o mai i le mana wha. Wa tū ne le mana wha. Ei, mtau tu. A le wa ule lopo a whele mea matu e. O fusili atu le po whele matu o anga i ai. Pasino mai le Ioana. Pasino mai Ioana, na le me aluana e ta vale. Si io ina utai se. Patoa ui loa ai, le mea tonu le la matu o ai. So, o le mea na be, wa o nofo nei o toi alu le fale pe few weeks and so, wa o whapea. Na le mea na tupu i te au. What really happens le mea le mai le na o loa tua ai o sau o walu tua, to sau tua. O fasili, pena o ai, pena o winu, mea na o fasili e awi i te au. Pena o ai, pena o winu. Ale o toi fo i mai ata, vale, le, o te loa, pe o le waa venga na. Mai o le mea la, i nā lawa, a mata mai ai, o na o to anga i te mai, tai nei. O iei la tama tausi, o tama tai li liu mai i le Ekalesia, o na tausi o whai ngoa loa ia Marian Guadalupe. Oh, nice. Yeah, and my granddaughter, ia o whai noa inga fo ia mystical rose. Yeah, o i ngoa umai tau tama tai nei, o o i loa, o sta mai. Tai, ma tau tia, ia, a leo tātou whaafonga fo ima, mai moa ia, e ma tau. Tia la ni tamata. No. Ya le o sa o ni mana. Ah, ino o mai nei por kalame mata o fio o tau o mai ia. Pa no tala. No, so nga ko sa rin pa mo Maria, ave Maria. Hallelujah. Amay le angelo la. So that's good. Mano, Se e tue lau, e tue tina Ioane. Yeah, mas se pate fa mo le. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah, ai ale taimi nei o fatasi molon tina, maulunga pewi ingo le tua. Fatai mo le amanoi la wosionga, pe foi le soa tau, ia, ne foi tai au. Fatalo fa sa mo yo pa ia, mawolunga se yo o lawai. Ia i lātou whatoa whanau nei tai au. Ia o tala noa nei le nei tina. O le awheo se lau fitu alu. Sa whate i aia o le tina nei, o te le malama i ai. Ai o mātou sai New Zealand. Ia e whailau tā ngā mea, nā se vāenga pupu whakopu o le. Ai te o wai atu o saule meo le mist mo le meo le pua oa. Lai yo wa lan ngi kikiro e sa volta mai tai o ku huai o le o ngangu wa ku ai pa wa me na fetalai mai. Can you introduce me to your people? O fa pe o ke ri lo fa nga me le alu lo un ku nga kan ya ai ko fa to lu ana fsili mai. Can you introduce me? O ma fa fa lo me le ma ten no fo o pitoni ma la ka kai fongo i au lotu ale mato. O whape, ia okay, I need your help. O te mana o mia lau sa songi o ke reiro whai ka mea. Na o i oea mouloa. O le matango fiela, e fio, ai to tono le tolu masina no langona o lo on ta pena. Lela o ta o la fou le mana o le anganga, whailonga na nafi le Pentecost. O ta malama i le meo le tapenanga o le spiritual. O le anganga o le tua i to tonu o tātou uma. Tātou tangata vai. I re ato toa. Tātou ho tangata i kelele i le tala. Ai no action. Ai o le nei la tamaita. Wow, matau tia. Tolu masina. Ai te ia o anu atu ta vale. Au vai aku o lae alu la me o mea fo ia ale Salvation Army. O lae ka ala ko whaidi o e noki e whaitoto ai e ao mai ia aisi. Ai lala ku mata i whafo le alo soloa. Ai au vai ako pasi ka wale lang moanga. Ai wha mai le ngā ngole tua, that car's looking for your house.
O fatu alala me walua o a lo fale de I. Ia I lo fia poko inga kai o io le afa ia fia poko a vi ia le. Ya ai te ia o tu. To di diu mai ka vale. Ko sa wa ko ma ko fale sa lo ka malo. O wa ko palang. Ta wa le presle do pa lo la ko. Ka kala fa ko fa mer kala ka malo io mas pi ana ka yes. Fa mai ken o fa ko sa ko ale so le. Wo umana vilia tu lo tu ngani. E wa ngasa se tauna sa se ba sio ma ko kinga no lo a no sa o fa tu le ma sio ko lo. O a we an. E o tapenanga la fa pu ngo se kala umia. Ma to mai lo mar ka malo sa ko malo ngo foi de situ ale o tonu lo tu ngani o lo uso mo la to ai no. Le o to si di mai ama. Po le ala ko ngol malanga len ko sa. Ale mea, o le kau wa singa peso. E vi ai redi. A mea na fai. Na sa wala ta malo le no fo le si tu fa mai malkala ka malo yana. How many kids e fia ta mai te mana o ya. O ma o ko fa ma fa na. O fa ko holu. Fa mai okay. A o le son fu na le fa le puking. To tongi o mal company lo pase se me lo fa nga o to lua. Return. O vai atu, ia whaftai, le tapenanga la leanga. O lo ia songo fua, wanu loa, a wanu la whai le puking. A whamai leanga ngō le tua, postpone 2 weeks. No, wanu a leo whai atu tene o le whanei. Whamolmolea, e mwhai nei tango e whai se puking. I postpone 2 weeks. Ne malama po le anu me postpone 2 weeks ai. Ia kangor kei mai, okay, o le aso lea. Se te mai le aso sfu wanu. Fitu wat. O le aso lale na. No atu ele mato ainga wai whaiar, tō nai whaatasi ele ainga o mato sioko lua mo. Ai o atua i o whako, a mai le ako, lau ako, le awe mai engi mea e. Ai ke o aku ia, ke i o lo ko lua ma le ako o whaonga, ua moku le au. Ia o whako ngi ka o mai ma lau whaonga, mai mama o whako, o po le awe ku kongon kopo. O le o di folo e whai le tapenanga o mea la mato o le apo. Au whai tulo le tamati, oe a mai, ma keila o lo ko lua le ngō ma le ako. O atu e mai le ato se ku. Au whanong ko whai mai lau e. Mo, whikangisi mai. O whai ko la re me wako. Ai ka mo e masia wakari i mako, mai mam. May the bags fix, someone fix the bag. What would you le mele na motu? Le wawenga nal tina. O whatu ia o mai, woto e whaila wal tina le. A mai lo peki e mea mato mai. O le malanga la nana mato mai me se whana, o le postpone 2 weeks. Mata utia. Ai te lo o sau la to lua tangata no whaso ai. E le mea o se tasi. O le o Father Kevin nei i Moscow i New Zealand. Ia masi uso nango ia Mary. No whasoanga i me wake le so le whasoa se whapeo o whare kongun ma whauwhau. Au wha tato tau. Ai te logo o le aso le o whaile matou puki o tapena mea. Ai amai ale ngau, ai saule teine le noi a Mary, mai ona. Wha mai Yesu o tsau awe oe, introduce you to Ben. O la le o wha, who's Ben? Ia anyway matou olo, ala kulo Mary o omi whaito. Ai oso mai ka malua e kula umalonga u a vai to pon me foto o wireless ka ka pese mori malama le ulo le te malua o fa e kwa ese hoile me ma o kulo ko confirm le ka la Maria ya na tell pain what you told Kevin and I ma to ola ma Kevin o le o ke wala ke ai o kangolo e amatan fam tala tu tamalo ni mene de masinka mem aso ka malo stop hold it yo la le o e me le winga tangata a fa me fam kala e me fam kulo lu malo fa male man po ele u mi anga lu fa ko sa non sa wa tamalo ku me le u fa ko mai now close your eyes again o fa Makapungia leo makauska ia o le. Ere umia e whape mai maltala tamaloa. Now, open your eyes. Matala to mata.
hale o afio mai o luma te maita. O le whatusa lea. Wet kamalo so, kangolo kamalo piki ro ni mai kam. O e la le servant lea sa whakari ia. Ai mautunga I kua le poko. Wakalepe uman kamalo afe mai na fio atu te maita ia January. Le tausanga lava lea fitu vanu. Whai atu ia ia ta pena uma whaatusa maalu a kai mai mo mi o pa ua la e kau mawha e kanga ka Pasifika I uka I Eastbourne. A mai wha. O loo iei le whaatusa I te minei le mauto kasiano. I singa. One of those. Whaatusa lena sisi. Lena o ia lena. Okay. O le nala. O sa ora mo. Mato mai ro malaro alele a mai Ioane mea mato mai ro. E mau tau no mai a whata tau no mai lea o mai. O te aro vai le kakingari e he fuilanga ia. Ai mato atu a o wai atu la o tō tuni mai makwhanga lele. Whato a fio mai le po. Ia, ala to a lea o no o mo o lato whato a watulana. O le whe au le no sa mai a mari a kua taru. Whai mai lo kango loko I rongo whakawhaka mai le ai. E le awe es whansa le la ame lo poku. I oi. I le matau tia. A le tam whai whapopo o no le taimu. Mai ala le fitu wal. Matou mai. Toi fo I lo lea after 3 months. A tu whama. A o le aso la lea tau. Le si aso. O le te. Le na whaaso. Te ia watu watu Patele Sio. Alo tu mai Ioana lena sao no ia tai mai un. Le sao no mai tatama. E famon mole te fio e fatale tina pa ile. Au ke le lopo la mela ke fu le la wa ke le ka ua se si mele. Ia na mato o vidi mai lo si uso nei pe un sao no. Ame fa sau kau. Mau. O le mea lau laku loa waru le a koe ka iu lai le po ngā iwi watu le whaafafonga. Waru le a koe nunga le mea po le. Au ke laku loa nunga wai aku lalo. O mai le nunga li. Au wai atu lau le lai mai paipa. O loa loa. O le wafio mai o koe sau roi na. O la o saunga la ngai le ato o sau roi mea po le entrance whaatadia ia pasese. Ai la toi lo ma le uso lea. Ia ala kuno ala e la ko ke o lo pisa la ngai o leo ke sa o atu le o mai si urungani. Ai fa mai lo. Ui, o ha o nga sa o. E mai le ngo le urungani. O fa ka mai lunga e ko aku lo ai tu ma le urungani I o. O fa tu lo fa mon. Ai no fa le ya tu lo. Makasi ano fa tali atu fa. So walu e mai le fa manu ya ngal tina pai. Na no o lato o fa tu lo nga ku mai o fa balko. O fa tu tonight, me fai no tango e avele, a fa mele fini. O kango lo si I mai o sa wari mai kango ku aku ia tu lolo o sa ku aku ia kasian fa manianga nai. O le mea mariela, o le fa to nunga na watu tama. E uma mato o mai I lo muenga. Okay. E mato mai lo muenga, ma kango mai pe un sa lo so nei. O la kau de anga kuli. Ia mo se diolo e tual. Na wa ai mea mo se niolo fio me Ioana. Ai o ai le team fa. La o fionga. E se ar Amerika ke sa oi. O ke le o ye le team le. Ai fa to la me o tu vai to o content fa mai. O le na fai mai nei. E fa a fio me le tina pa. Ia le o kango fai. O ma fai le me o stand. O fa to o te ko pole. Ai fa mai ala le pole le mai nei le se e. O fa tu lo vala autama. O fa tu lo li o vai tu lo le ata le divine mercy. Okay. Fa tu atu tama mai. Fa tu o te pole. Fa tu li la il divine mercy o le ukan I le me lo o fio mai le ukalistia. Mai ale a o tu asti mo senhor. Fa kala mai le pai. Fa tu mai la ia. Ka ho fa ku I fole ku le fe ku I le ia le image le. Male image o le divine mercy. O fato mai lo la ini te fa wai dai fa ko ama ko I ngasko I no mo senhor e mato I folo am le po ato fa le o ma pese nga
Ia pela no, malama lo tai au, mato I folo fai malu tai au, ma whatonunga, e uma. Mato o mo mori tia pe. Ia pe ang fai aku, ia le mea le uskai. Ia no mo lo le malu tai au, e sa le fine popo fa mai. Can I talk to you? Of course. Pa mai lo maltala le fine o tawo. My husband and I have been watching you. Mai whatever na mama I tawo oi. Ile ana po le o ne tai au fa mai. Ina ua au mai, fai mai role o le tala lea. Na whaatonu mātou I Mexico e tinapa ia. E whai ni ata se lau lua sukulu ata. Na mai leo le lisi mātou whaatari, e mai le lisi o ngu mo le lalo langu. A e sa wai kong, mana sa moa. Whai mai na mātou waai I lunga o le whanua. E sue, ai mātou waitu, it's only a small dot, le tala le fini. A whai mai, why Samoa? Le tala le fine, a le la ufa mai lolan tala, a o lea la o amata mai. This is why she wanted to come here. All the way, se lau luas fulu, a lewa, yo fatua, it's a long story, but anyway, umaloa, fai mai lo lea, mato o lo le, can we have an interview, whapupunga, mato o lo mo muli ti avea. E mau te atu la pe unta ua tai mai ono, o lai e pe o pe tele e mau lai whatu a whaine manu malu o si vai. E mato ola masto ino kasiano, whakulo kasiano. Aloane o e whaile whamtalanga o le tinapa, ia ave mai dei wha uma pela o ngalwe. O le mea lai maari e, o le mato o fo I mainga. Wai mau te fo I mai, o te aere sunu o ni po a. Ia o le ave ka wale lea. Ai te role mea na ie, e whai a tatalo le tu. E ave ka wale wale, e mau te o mai. E te roa, e mau te o mai I le manga wha. A ulangona, a wai atua, mura I ki a lea. A lea ai, a mea ka wale. A whape, a lau ke kalangoa I mai si lalo, nefi mulong ko wole. O a paturo I whape, a wai le kei. E kei le peila lantara lea. O whako le anga moe mai ai whale whai de mafa. E o mai ai. A wawenga I na whaitia, whakakosa koe ngale. E peila o mea na, tele ia. Ia e mesela o lona matalasi. O le wawenga ale no o tupu I ate wanti aiko. Ma le epi kopo le whai atu alo. Ma se wharinga e whai el tina e alo e mai funga la au lea. Ia leo o ala e whapea ia tangata Mexico le atua le la. Ai vai atu lai tuo la e el tina se io o animasina se io I angel. Ia alewa ia tu le afutu mai ele angel pela o le matango fie la wal na o le nei tamai tatou tina ma le sila mena o le to tono na la walo Yesu ia pela o le whaamatalanga na itile la ia pea e na fa so la ia a le mamana la awa o kasiano la no tango ave ele I le whano noa a ti a kono ai sa sto ye le tusi o le whamtalanga ai me la kasiano ai la to ye le sto ina mkwanga se ngase a ko fongo e vale ton kango lo man por ko si kango lo ape le tusi ave me ele umi fa me mel te nele na mai o le va venga ale atane na pa ia ai me kasiano le umi ba ko wan wange da ko nang kamo ye pe o tulanga na o tato tina pa ia o lo afio Yesu ia fa maria mai le tua ia tupu per fa tu le neva I tai mil pentecosto ia ai mai se ia ve petato na ngana ma ave fe au o wa ia si la fie tangata tinapa ia molo na lo wal mata mo fiale na e de o ese pe fa so ia pe o se tala nai fa so tu tina mo fa so a mata me yo e Mexico o se yo o mai fa kusa I nel tato tunu aftai foi le o mamla ma ko I menga kupu nga foi vai ka ya to tu ia le mo le la Afioga Patele pe se me fisa to ia sa no fa o ile ia de que lo mo lu que le fa so le ta ya mo I mau ola e ni tina nei ya wa to so e sfruttato puliana
Ia mas mātou hoi te tau le mau. Ia I tamu whai whamatala nei miraculous image. Ia wale image ngai. Ia sa le iloa e kako. Pisa mamau am kako pio. O Fatima yang kako kikele iai. Wale nga mai da Malaysia. Ia e pisa. Ia are kwa kikele. So it's a miraculous image. Ia whai wawenga I te miu te miu. Ke le wheau le mai Mātou ei. me saunanga lau Afioga. O le temine o lo Afio, le image lea, o le se lau lua sulu. Lena fiafio mai. O lo Afio I te avea. Oi, le te vea. Ia. Ai wai wai noa I le kanga nanga Ia. Oi, Aunua, te avea. ia, pai statu te tau e pai wai. Tai. E fai aso ale li. Amen. Mrs. Kemi ka ku ko vei vai vai. Na e matau sanga nge ka te viu fa ka tala Marian. Ia melia ia fa malo fa tai. Ai ngi a pasoa ia ko fo ia pui Maria Guadalupe to ana ni aso. Ai ka ko pai sa mo so fa tama le alo le nga pa ia. Amen. Ia e manatu o Tapo Silvana Nova, Talanua, Taua, Testasi, Nala, Susaya, Tiatoi, Patatia, Pumai, Sosamai, Onele, Soya, Manotomalos, Patamana, Oeta, Ota, Polo, Matosia, Onele, Tatan, Salam, Suatu, Tanomo, Yuma, Awane te mai tataluma o e tane tua ia e whai e whakafo mai. Amen. Maria te nao Guadalupe, Ta sie mato e sufaiatu ia toe, patasi le lima o tō, Ia whatasi o ia malawanga. tō mai whamanianga le tua mai langi, mo I tātou umalawa ni taiawa e mai se tātou o tunu, ia mai se foi nai whanau, whamanianga Maria o Guadalupe, whamanianga le tua mo tātou, e suafu tama, le alo, le nganga pa ia. Amen. Ia na ua tau whaafonga i tātou Paul Kalame na o Kapite le Ekalesia. Pea na iei tau whaamtatalaina ia o le whaatusa po le ata o Maalia o Guadalupe. Moli whaafutai lau Afioga Patele. Pea foi tina ia taima, ia o tina ia Ioana, ia ma tina ia leo tongi. Moli awa I mai tau whaamtalatala ia. Nisi foi o vanga tāua peo na tau no mai. E le whaatusa I le tātou tunu. A le ato e maua sesi whaapoponga o le tātou Paul Kalame. I le mai aso a sau. Whaafutai ai le tanga luenga o soifua maroloina. Mo le langolangoina o nei Paul Kalame. E I manuia te le lava whae unga o nei a fiafi. Wha soifua ia.